Baha Wangara, Besit Karim, Buenote Lawete, Charity Osa, Charles Opon, Christopher Esuma Achu, Christopher Hansen, Clement Ejay, Clement Nanariafi, Dan Amo, Daniel Kofichume, Dan Kwame, Da Kunteria, Dennis Mensah, Dennis Odai, Desmond Laye, Doji. A tragedy beyond comprehension. That is how the boss of the world football has described the crush at a match in Indonesia that has killed at least 125 people. It's thought to be the deadliest stadium disaster in more than half a century. FIFA President Gianni Infantino said his thoughts were with the families of the victims. Indonesia now, thousands of people took to the streets on Thursday as they demanded justice and a thorough investigation for those killed in the October football stadium stampede. About 135 people were killed at the Kanjuruhan soccer stadium last month after police fired tear gas at the unruly crowd, prompting the deadly crush. The rally that began... Umupira w'amaguru niwo mukino ukunzwe kurusha indi yose ku mubumbe dutuye. Buri munsi imbaga y'abatari bake bahurira mu mastade, mu masare n'ahandi hatandukanye ushobora kurebera uyu mukino. Nyamara hari igihe ibyishimo bizanwa n'uyu mukino wihebewe n'abatari bake bihinduka mu kanya gato, maze abari bagiye kureba amakipe bakunda ntibabashe gutaha mu rugo amahoro, ahubwo bagasiga ubuzima mu mastade, maze umunezero bari bagiye gutara ugahinduka imiborogo. Muri iki kiganiro tugiye kureba kuri stade 6 zatikije ubuzima bw'abatari bake, ahanini bitewe n'umuvundo cyangwa umubyigano wabifuzaga kureba umukino bakunda. Zimwe muri izi mvururu ahanini usanga zaraterwaga no kuba amakipe y'amakeba ashobora guhura, maze yitsinzwe abafana ntibabashe kubyakira. Hari kandi kuba stade yaba nto kandi abifuza kureba umukino ari benshi, bigatuma hakoreshwa imbaraga bagahangana n'abashinzwe umutekano bashaka kwinjira ku ngufu. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Tuyizere Mubaraka. Reka duhere kuri Estadio Nacional yo mu gihugu cya Peru. Hari tariki 24 Gicurasi mu mwaka w'1964 ubwo igihugu cya Peru cyakiraga igihugu cya Argentine kuri stade y'igihugu Estadio Nacional mu murwa mukuru Lima. Uyu wari umukino wo gushaka itike y'imikino Olympique yagombaga kubera Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani. Uyu wari umukino ukomeye cyane kuri Peru kuko yagombaga kuwutsinda kugira ngo igumane amahirwe yo kubona itike. Uyu mukino witabiriwe n'abasaga 53 ari nabo bari bagenewe kujya muri iyi stade. Amasaha y'umukino yarageze maze uratangira. Igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa, habura iminota 6 gusa ngo umukino urangire. Ikipe y'igihugu ya Argentine yafunguye amazamu, abanyapero bagwa mu gahinda. Nyamara ariko mu minota mike ikipe ya Peru yishyuye iki gitego, maze abafana basubirana ubuzima, gusa ntago bari bazi ikibategereje. Bakiri mu byishimo, umunya Uruguay Angel Eduardo Pazo wari umusifuzi w'uyu mukino yanze iki gitego, maze abakozi bara ryahitanye ubuzima bw'abatari bake. Abafana ba Peru birunze mu kibuga, maze imvururu ziravuka, polisi ibibonye akazi. Abafana bamwe batangiye guhangana na polisi yabateraga ibyuka biryana mu maso. Ubundi iyi stade uko yari iteye, uturyango twinjira aho abafana bicara twari dufite inzugi z'ibyuma, izo twakwita nka grillage. Izi nzugi rero ubwo umukino watangiraga zarafunzwe mu rwego rwo kwirinda abantu binjiraga, kandi stade yari yamaze kuzura. Mu gutangira kw'imvururu abafana babuze aho baca basohoka, maze birunda kuri izi nzugi barazituritsa, benshi bazigwaho, ndetse benshi mu bapfuye bishwe no kugwa kuri ibyo byuma ndetse no gukandagirwa na bagenzi babo. Abafana 328 nibo bitabye Imana, gusa habivugwa ko hatarimo abapfuye barashwe na polisi. Nyuma y'iri shyano, ubuyobozi bwa Peru bwafashe umwanzuro wo kugabanya imyanya y'iyi stade iva ku kwakira abantu 53,000 ishyirwa ku kwakira abantu 42,000. Gusa uyu mubare waje kongerwa abafana 5,000. Ubu Estadio Nacional yakira abantu 47,000 kuva muri 2004. Uyu mubare wongerewe ubwo iki gihugu cyari kigiye kwakira Copa America y'uwo mwaka. Abantu baguye muri Estadio Nacional muri Peru nibo bantu benshi baguye mu mvururu kuri stade mu mateka y'umupira w'amaguru.
ku mwanya wa kabiri turahasanga Kanjuruhan Stadium aha ni muri Indonesia, aho dusanga ishyano ryahitanye abasaga 135 bose bazize imvururu zo kuri stade. Ibi byabaye vuba ha rwose muri 2022 ubwo APR na Rayon Sports zo muri icyo gihugu zari zahuye, maze abafana ntibabasha kwakira ibivuye mu mukino. Ubusanzwe abahuriga ni ikintu kimenyerewe cyane mu mupira w'amaguru, gusa abanya-Indonesia bo ni bamwe mu bazwi ku isi ko bakora ibikorwa by'urugomo cyane cyane iyo amakipe yabo atatsinze. Kuva hagati ya 2005 kugeza 2018 abasaga 95 nibo babaruwe ko bapfuye urupfu rufite aho ruhuriye n'umupira w'amaguru muri iki gihugu. Bamwe mu bafana b'amakipe biyita ba komando, ndetse polisi y'iki gihugu ihora iryamiye amajanja kuri stade. Muri 2018 nabwo habaye imvururu kuri stade ya Kanjuruhan, ariko ntibyateza ibyago bikabije. Ubusanzwe itegeko rya FIFA rigenga umutekano kuri stade ribuza abashinzwe umutekano ku kibuga gukoresha gaze mu guhosha imvururu, gusa nanone muri Indonesia ho babikoresha nko kwirwanaho kubera urugomo rukabije. Reka noneho tujye tariki ya mbere Ugushyingo muri 2022 ubwo iri shyano ryagwaga. Bijya gutangira, polisi yo muri Indonesia yari yasabye ko umukino wari guhuza ikipe ya Alemana na Persebaya Surabaya wakinwa saa 9:30 aho kuba saa 2 z'ijoro. Aba kandi bari basabye ko hakwinjira gusa abafana 38,000. Ibi abayobozi b'umupira w'amaguru muri Indonesia barabyanze, maze umukino uba nijoro ndetse hagurishwa amatike 42,000. Gusa ariko nk'uko polisi yari yabisabye, abafana b'ikipe ya Persebaya bangiwe kugurira amatike kuri stade. Umukino ugitangira umutekano wari nta makemwa rwose. Umukino waje kurangira ikipe ya Alemana itsinzwe ibitego 3-2. Uyu wari umukino wa mbere mu mateka ikipe ya Alemana itsinzwe na mukeba ku kibuga cyayo. Umukino kirangira, abafana bane bari bicaye mu gace ka 9 na ka 10 bagiye mu kibuga kwihanganisha abakinnyi babo. Nk'uko ababibonye babivuze ngo polisi yirukankanya aba bafana ibaciraho imyenda ari nako ibahondagura. Ibi ngo byasembuye abandi bafana maze biroha mu kibuga gutabara bagenzi babo. Abafana ba Arema basaga 3,000 ngo binjiye mu kibuga maze ibintu bihindura isura. Bamwe ngo bashatse gusagarira abakinnyi bashaka kubabaza impamvu batsinzwe nyuma y'imyaka 23 badatsindirwa mu rugo na mukeba. Intambara yaravutse mu kibuga maze abasaga 135 bitaba Imana, abandi 583 barahakomerekera bikomeye. Ibi byabaye ibyago bya kabiri bihitanye abantu benshi mu mupira w'amaguru. Tariki ya 6 Ugushyingo muri 2022 ni ukuvuga iminsi 5 nyuma y'ibyo byago, polisi yatangaje ko abantu 6 bamaze gutabwa muri yombi bashinjwa kugira uruhare muri izo mvururu. Abatawe muri yombi ni umuyobozi ushinzwe gutegura imikino muri Federasiyo y'umupira w'amaguru muri Indonesia, umuyobozi ushinzwe umutekano mu ikipe ya Arema, umuyobozi ushinzwe gutegura imikino muri iyi kipe, bose bashinjwa kutita ku byo bashinzwe. Abandi batawe muri yombi ni abapolisi 3 bakoresheje ibyuka biryana mu maso ubwo izi mvururu zatangiraga. Iyi nkuru yasize umugani mu mupira w'amaguru, ndetse hongera gutekerezwa uburyo umutekano wo kuri stade wakongera gukazwa. Reka tunyarukire muri Nepal kuri Dasarashi Stadium. Ishyano rya Dasarashi ni ishyano ryo kuwa 12 Werurwe mu 1988 mu gihugu cya Nepal. Muri uwo mwaka abagera kuri 93 bapfiriye mu mubyigano wo muri stade ya Dasarashi, abasaga 100 barahakomerekera ubwo ikipe y'uruganda rw'itabi rwa Janakpur yakinaga n'ikipe ya Muktojada Sangisada Kese yo mu gihugu cya Bangladesh. Iri niryo shyano ryahitanye abantu benshi kuri stade mu mateka ya Nepal. Ubusanzwe Dasarashi Stadium niyo stade yakundaga kwakira byinshi mu bikorwa bya siporo muri iki gihugu. Uyu mukino nawo niho wagombaga kubera, ndetse abantu basaga 30,000 nibo bari binjiye baje kwihera ijisho. Iteganyagihe ryagaragazaga ko ikirere kimeze neza ndetse akazuba kari katse rwose. Gusa abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Nepal bari bavuze ko baza gusubika uyu mukino mu gihe ikirere cyaba kibaye kibi, gusa bavuga ko ugomba gukomeza kuko imvura bari biteze itaguye ahubwo hakava akazuba. Gusa ariko muri icyo gihe hari imiyaga myinshi muri iki gihugu ndetse hari n'urubura rukomeye. Mu gihe umukino wari urimo gukinwa, iyi miyaga yaratunguranye ndetse hagura urubura rudasanzwe. Bivugwa ko ubwo uyu muyaga ndetse n'urubura byazaga, abafana bose bashatse kwirukankira mu gace gato gatwikiriye, ariko bakubitwa inshuro na polisi basubizwa mu bice bari bicayemo. Aha rero nta yandi mahitamo bari bafite uretse gusohoka muri stade bakajya kugama hasi mu
mazu ya stade. Ibi nibyo byateye impanuka kuko n'uturyango duto tw'iyi stade bari badufunze maze abantu batangira kubyigana bashaka kudufungura, ari nako bamwe buriraga inzitiro bashaka gusohoka. Nubwo abantu benshi bahasize ubuzima abandi bakahakomerekera, leta ya Nepal yanze kugira umuntu n'umwe iha impozamarira. Leta yavuze ko abafana bagiye muri stade ku mahitamo yabo ndetse ko ibyo bari bagiyemo byari ibintu bibareba. Ikindi ngo leta nta ruhare yagize mu byabaye, bityo kumva ko nta mpamvu n'imwe yatuma iha abantu impozamarira. Nyuma y'ibi byago, Minisitiri w'Amashuri n'Umuco ndetse n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Nepal bahise begura. Mu 1999 ubwo hitegurwaga imikino ihuza ibihugu byo muri Aziya y'Amajyepfo, Dashrath Stadium yaravuguruwe bigizwemo uruhare n'Ubushinwa bwabateye inkunga yo kuyivugurura. Ibi ni ibindi byago byagwiriye umupira w'amaguru maze bari bagiye gutara ibyishimo batahana umuborogo, cyo kimwe nuko hari abataratashye. Ku mwanya wa 4 turahasanga Accra Sports Stadium yo mu gihugu cya Ghana. Iki ni icyago cyabaye tariki ya 9 Gicurasi muri 2001 kuri stade ya Ohenejani Stadium. Abantu 126 baguye kuri iyi stade, bituma biba icyago gihambaye mu mupira w'amaguru muri Afurika. Muri ibyo bihe muri Ghana hari amakipe abiri yahanganaga cyane ndetse niyo yari yaratwaye ibikombe byinshi muri iki gihugu. Aya ni Accra Hearts of Oak na Ashanti Kotoko. Aya makipe niyo yaragiye gucakiranira kuri iyi stade. Ibi byasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Ghana gushyiraho abashinzwe umutekano barenze abasanzwe. Ikipe ya Accra Hearts of Oak yabonye ibitego bibiri mu minota ya nyuma bituma itsinda umukino n'ibitego 2-1. Abafana ba Ashanti Kotoko bananiwe kwihangana maze batangira kujugunya amacupa mu kibuga. Polisi yahise itangira kubamishamo ibyuka biryana mu maso maze ibi bitangiza akaduruvayo. Abafana birutse bahunga ibi byuka maze bose birunda ku miryango ya stade yari ifunze. Iyi stade yari yubatse mu buryo butorohereza abantu gusohoka. Iyi stade ubundi abahanga mu bwubatsi bayita umutego w'urupfu. Nyuma y'isaha y'akavuyo byaje gutangazwa ko abantu 116 bapfuye ndetse nyuma biza gutangazwa ko abandi 10 bapfuye nyuma bazize ibikomere. Umwe mu bafana witwa Abdul Muhammad yajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bazi ko yapfuye nyuma yo kunanirwa guhumeka kubera ibyuka polisi yari yabateye. Gusa ariko ubwo yagezwaga mu buruhukiro ngo hari umuntu wamusitayeho ku kirenge ahita zanzamuka hafi kumushyingura ari muzima. Ubwo ibi byago byabaga bivugwa ko bari bashinzwe ubuzima kuri uyu mukino bo bari bamaze kwitahira. Nyuma y'ibi byago byahitanye imbaga y'abatari bake, abayobozi batandukanye muri Ghana bashyize amakosa kuri polisi ko bahubutse ndetse bagakoresha imbaraga z'umurengera mu guhosha abafana ubwo babarasaga amasasu ya plastike ndetse bakabatera ibyuka biryana mu maso. Abapolisi 6 batawe muri yombi ndetse bashinjwe ibyaha bitandukanye. Gusa urukiko rwaje kuvuga ko nta bimenyetso bihari byerekana ko ibyabaye byatejwe n'ibyuka bateye mu bafana. Iyi stade yaje kuvugururwa muri 2007 ishyirwa ku rwego rwa FIFA. Nyuma y'urupfu rw'aba bantu 126, Perezida wa Ghana yatanze icyunamo cy'iminsi 3 mu gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Ghana ryahagaritse ibikorwa byose by'umupira w'amaguru mu gihe cy'ukwezi. Kuva ibi byago byagwiragana byatumye inzego bireba zikorana maze ziga uburyo bushya bwo kwita ku mutekano wo kuri stade. Hanze y'iyi stade hashyizwe ikimenyetso cy'umuringa kigaragaza umufana uteruye undi nk'ikimenyetso cyo guha icyubahiro abaguye muri iyo myivumbagatanyo. Abafana muri stade nabo bihaye intego yo kurwanya ko byazongera kubaho kuko buri gihe muri stade baba baririmba bati never happen again. Ku mwanya wa 5 turahasanga Ruziniki Stadium yo mu gihugu cy'Uburusiya. Iri ni ikintu ryo kuwa 20 Ugushyingo mu 1982. Uyu wari umukino wa UEFA Cup wahozaga ikipe ya Spartak Moscow n'ikipe ya HFC Halen. Ugendeye ku bayobozi muri leta y'Uburusiya, abafana ba Spartak Moscow barenga 66 bahasize ubuzima mu gihe abarenga 61 bakomerekeye muri uwo mubyigano. Nkuko nabivuze haruguru, uyu mukino wagombaga gutangira ku isaha y'isa moya kandi koko ni nako byagenze, maze ku minota 16 ikipe ya Spartak Moscow ibifunguye amazamu. Umukino wageze mu minota ya nyuma ariko bikimeze, maze abafana ibihumbi bari bawitabiriye batangira gutaha bajya gushaka za metro zibajyana mu bice bitandukanye batahagamo. Kuri buri gace k'iyi stade hari imiryango 2 yakoreshwaga mu gusohoka ndetse buri muryango wari ufunguye. Ikibazo cyabaye rero nuko abafana bari mu gace k'iburasirazuba bagiye ku muryango nimero 1 kuko ariwo wari wegereye aho bafatiraga metro. Amakuru yatanzwe n'abari
bahari avuga ko ubwo ababirundaga kuri uyu muryango umwana umwe w'umukobwa yahagaze gato ubwo yari ataye urukweto rwe atangira kurushaka. Ibi ngo byatumye n'abandi bafana benshi bahagarara bafasha uyu mwana gushaka urukweto rwe. Uko bahindukiraga ari benshi ngo byateye uburemere budasanzwe maze igikuta kirariduka abantu batangira kugwirirana, ari nako bamwe bakandagira hejuru y'abandi bahunga ngo nabo batagwirwa nacyo. Ubwo abantu bagwiriranaga abandi bagerageza kubafasha byahuriranye n'igitego cya kabiri cya Spartak Moscow cyatsinzwe habura amasegonda 20 ngo umukino urangire, maze gusakuza ko abafana bari basigaye muri stade byivanga n'abarimo batabaza biba gatogo. Abantu 66 bapfuye, 44 bari abana bato batarageza imyaka 18 mu gihe abandi 14 bari abagore. Muri 61 bakomeretse, 21 nibo bakomeretse stadium yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Iri ni ishyano ryabaye tariki ya 15 Mata mu 1989 ubwo abafana bari bitabiriye umukino wa kimwe cya kabiri cya FA Cup bacuraga imiborogo kuri stade ya Hillsborough. Umukino ikipe ya Liverpool yari yacakiranyemo n'ikipe ya Nottingham Forest. 97 bahasize ubuzima, barimo 94 bapfuye ako kanya, naho 766 barakomereka. Tariki ya 14 Mata muri uwo mwaka nibwo ikipe ya Liverpool yagombaga gukina na Nottingham Forest kuri Hillsborough Stadium, stade iherereye Yorkshire muri Sheffield. Uyu wari umukino wa kimwe cya kabiri muri FA Cup. Iyi stade yubatswe mu 1898 ikaba ari stade ya Sheffield Wednesday. Iyi stade yari yaratoranyijwe nk'ikibuga kidafite uwo kibogamiyeho ku makipe yombi yagombaga guhura. Umukino wagombaga gutangira saa 9 z'umugoroba, ndetse abafana bari bagiriwe inama yo kuba bageze mu myanya yabo iminota 15 mbere y'umukino. Muri iyo myaka stade zo mu Bwongereza nazo zagiraga inzitiro z'ibyuma zitandukanye ikibuga n'aho abafana bicara mu rwego rwo kurwanya ko abafana binjira mu kibuga, ndetse n'ibikorwa by'abahuriga byari bimaze iminsi biyogoza umupira w'Abongereza. Abafana ba Nottingham Forest bari bicaye mu gice cy'amajyepfo, ndetse nibo bari benshi muri stade kuko bari 29,800, mu gihe abafana bari Liverpool bari bicaye mu gice cy'amajyaruguru bo bari 24,256. Bitewe n'uko abafana ba Nottingham Forest bari bicaye, banashyizeho uburyo bw'uko abafana ba Liverpool badashobora kubanyura imbere. Bijyanye kandi n'uko stade yari iteye, byatumye abafana ba Liverpool basigarana umuryango umwe gusa wo kwinjiriramo. Mbere y'umukino amaradiyo na televiziyo bari batanze ubutumwa baburira abafana badafite amatike kutagera kuri stade. Ibi kandi byari byahuriranye n'uko abayobozi b'amakipe yombi bafatanyije na polisi bari bafatanyije gushaka uburyo bwo gucunga umutekano, cyane cyane bakarwanya ibikorwa by'abahuriga. Ubwo amasaha yo kwinjira kuri stade yarageze nibwo ishyano ryaguye. Imiryango yarafunguwe maze abafana ibihumbi batangira kwinjira bakoresheje imiryango itandukanye. Kubera ubwinshi bwabo hatangiye umubyigano, maze inzitiro za stade zitangira kuremererwa no kuzibyiganiraho. Gusa ariko ibi nta kibazo byateye, ahubwo ikibazo nyamukuru cyari imbere muri stade. Umukino watangiriye igihe nk'ibisanzwe, gusa abafana batangira gusakuza inyuma y'izamu rya Liverpool. Umuzamu wa Liverpool Bruce Grobbelaar yatangiye kumva abafana basakuza basaba ubufasha. Aha igikuta cy'agace bari bicayemo cyari cyatangiye guhirima. Polisi yarabibonye maze ibuza abafana gushwiragira banyeganyeza icyo gikuta. Bamwe batangira kubifata nk'aho abafana bashaka kwinjira mu kibuga, ntibabyitaho cyane. Ku munota wa 4 w'umukino Liverpool yateye umutambiko w'izamu, maze mu kwishima kwinshi ko abafana bongera kwiterera mu birere, ari nako kimwe mu byuma byari bifashe cya gikuta cyacitsemo kabiri. Umuyobozi wa polisi ya Yorkshire Superintendent Greenwood yahise abona ko hagiye kuvuka amakuba, maze yirukira mu kibuga kubwira umusifuzi ko agomba guhagarika umukino. Ku munota wa 5 umusifuzi yahagaritse umukino, maze abafana batangira kurira uruzitiro rwabatandukanyaga n'ikibuga mu rwego rwo guhunga. Ako kanya bitabaje uturyango duto twinjira mu kibuga, maze bamwe mu bafana badukoresha bahunga, mu gihe abandi bakomeje kurira urwo ruzitiro. Abandi bafana baterurwaga na bagenzi babo babakura mu gace kari karimo guhirima babajyana mu kandi gace kazima bari barimo. Ibi byasize inkomere nyinshi, ndetse bamwe bagira ikibazo cyo guhahamuka. Abakinnyi bo bari basubijwe mu rwambariro, umukino uhagarara iminota 30. Abantu 94 bahise bapfa ako kanya, abandi 3 bapfa nyuma kubera ibikomere bikabije. Iki cyabaye icyago gikomeye cyahitanye abantu benshi kuri stade mu mateka y'umupira w'amaguru mu Bwongereza.
Ngizo rero zimwe muri stade abafana bagiyemo gutara umunezero ariko zikabacura inkumbi ababashe gutaha zikabapfunyikira umuborogo. Iteka hari ubwo ubyuka neza wumva wishimye ndetse ugapanga gahunda zawe uko ubyifuza ariko zose ntizigenda uko wari wabipanze kuko akenshi haba harimo igeno rya Nyagasani. Ndabashimiye cyane kuba mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Nge wumvaga nitwa Tuyizere Mubaraka.